Ngereza arabwira ati mufite umukinnyi mwiza yitwa Harry Kane ati twanakinanyeho ka golfe atari ko barakinanye niko yavuze ngo Harry Kane ngo abongereza bafite umukinnyi mwiza yitwa Harry Kane ngo twigeze gukinanaho ka golfe ngo nabonye ari mwiza cyane muri golf ati nabonye ari mwiza cyane muri golfe atariko nanone nubwo ntabizi cyane atariko numvisha ko abongereza ngo bakoze ikosa ngo barugarira cyane kuki mufata umukinnyi uzi gukina golf mukajya kumushyira mu bintu byo kudefanda timwe murafata Harry Kane umukinnyi mwiza w'imbere ariko ngo narumvise ngo yari yakoreshejwe yugarira uburyo bisobanuraga nyine wumvaga ko nawe urabyumva ni ku rwego nyine rw'umupira uburyo abyumva muri ubwo buryo avuga no ku bindi bintu bigiye bitandukanye aravuga ati turifuza no kongera kwakira ikindi gikombe cy'isi noneho tutari kumwe n'ibindi bihugu tutari kumwe na Mexique tutari kumwe na Canada kuno tukakira twenyine ako yakavuza asetsa abantu ati tugafatanya n'Ubushinwa ati ni short flights ati ni ingendo zabo ngo n'abakinnyi banaryoherwa cyane ntago indege rwose ntago ariko muri Amerika ntago ari gufatanya biriya bihugu oya uzi icyo bita bisobanura ko Trump rwose ntiyabikozwaga nahise mbyumva neza buriya yasabye kuri bariya baritambukije ubutumwa bayabutanga atageze mu myaka 20 iri imbere niho byaba biri azajya asubirayo so nibyo ngibyo bari bahuriye kuri kunzuye n'ubundi ya Donald Trump yitwa Trump Tower bakora iyo press conference muri make ariko Gianni Infantino we muri rusange ibyo yagarutseho of course ni bimureba nk'umuyobozi w'umupira w'amaguru ku isi yavuze ngo igikombe cy'isi kibereye hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nicyo gikombe cy'isi gitanze umusaruro kuruta ibindi byose byigeze bibaho mu mateka y'umupira w'amaguru bit mu buryo buri financially amafaranga yinjiye amafaranga FIFA yinjije bit kwitabira abafana uburyo bitabiriye twose tubigarukaho twagiye tubigarukaho n'amarekodi yagiye aza tukabigarukaho kandi na match zikirimo icyo gihe zari turimo turavuga finali igiye kuba ariko amarekoro yakozwe tutaragera no muri za demi finale n'amarekoro ko hinjiye amafaranga menshi cyane atagira ingano ku buryo FIFA mu mibare yakoraga nibura nka miliyari 16 babarakoze ishobora niba mara gukora imibare neza kirangiye miliyari 16 barateganya ko bazaho zifite kuri konti ya FIFA akaba ari kimwe mu bintu buriya Gianni Infantino ashimwa cyane nepo na Ruvuyanga kuva yafata FIFA uribuka ko iyo afata FIFA buriya ari muri crisis yari ifite ikibazo gikomeye cy'ubukungu uribuka ko FIFA icyo gihe yari yobowe na Sepp Blatter byasabye ko nyine abanyamerika babyinjiramo bavuga ngo muri FIFA harimo ruswa harimo corruption harimo ibintu bitameze neza cyane byaragaragara birangira babakuyeho Blatter ashaje FIFA kiragiye yari muri crisis bakuweho n'inzego zishinzwe umutekano Blatter yarakoze agera aho none navuga ngo nabyita gute amera nk'uri muri frigo nyine ukabona ko FIFA ntago ikuraninga nyine ugakigenda ni nk'ikintu gihagaze ahantu hamwe no byari binagoye na babandi bari bamwunganiye ba Michel Platini ukabona baragendera mu mutaka we nimwe mwakabaye mwari bumukangure mukamusunika ahubwo wabonaga nabo bari muri uwo mutaka wabonaga umupira warabaye star uhagaze ahantu hamwe ikintu kidahinduka ariko kuva Gianni Infantino no Mutariyani ya muvoma turayibona yatangira kuyobora FIFA muvoma turazibona cyane yarinje muri office agana za 2016 aho ngaho reba umupira w'amaguru uburyo winjiyemo ibintu byinshi biti kongera amakipe akina igikombe cy'isi biti kongera amarushanwa kwagura igikombe cy'isi cy'amaklebe binasunikana UEFA ufite uburyo basigaye ubona ko barimo basunikana nyine mu bijyanye no kugira ngo babyaze umusaruro umupira w'amaguru muri rusange so urumva rero ni kimwe mu bintu amaze gukora FIFA uyu munsi ni institution ikomeye cyane mu buryo buri financier niyo mpamvu tubona n'ibihugu niba mukurikira buri munsi amafaranga ahabwa amafederation ariyongera ntagasubira inyuma yego ikipe zitwara ibikombe byazamutse amafaranga ariyongera umwaka kundi asigaye yiyongera ntagasubira inyuma ariko hari igihe byageze tuzi ngo ibintu biraho biranditse ntibijya bihinduka ariko kuva Gianni Infantino nyine yafata yamuza amashyirahamwe ku isi
harimo improvement mu buryo bwo kwinjiza amafaranga nubwo hari benshi yes babigarukaho bavuga ngo umupira none ariko mu buryo bwa competition nyine bamwe babona ko ati ibi byo kongera amarushanwa ibi byo gushyiramo ibintu byinshi mu mupira nabyo ngo hari uburyo umwimerere wa kera utakigaragara cyane ariko still impamvu nk'ubu ngo wenda tunabikomozaho twabanje kubona itangazo ry'Abadage bavuga ko batasinya letter yo kumushyigikira bazagume muri FIFA abanyaburayi nabo benshi bari muri uwo mujyo ntabwo bari kumwe nawe twarabonye UEFA ihanganye na FIFA cyane igikombe cy'isi cy'amaklub barayivuga basa nk'aho abanyaburayi batabyishimiye iki cy'amaklub bumva baracyaguye bavuga yuko FIFA ngo yubakira mu gushaka kwiganiye fa mu marushanwa kandi none ngo bikagonga n'amarushanwa y'abanyaburayi ariko turabizi iryo hangana rirahari ikindi kintu urumva nk'ubu amaze kubona support z'ibihugu 200 bimushyigikiye kuzaba bari kumwe nawe mu kongera kumuha amajwi ngo ahitorerwe kuyobora FIFA ariko ibihugu byinshi by'Iburayi nibihari erega urumva none ni la case ya Forare Barogunizamo wabonye kwiyefa yaritambuye irandika abanyaburayi byarababaje yandikira kanama ka discipline muri FIFA ndetse banandikira n'urukiko rwa sport avuga ko bakwiriye gucukumbura bakareba niba nta ruswa cyangwa se kurengera ku burenganzira ahabwa n'itegeko kuri Gianni Infantino akabikora mu nyungu ze n'iza politiki urumva abanyaburayi bo bamaze kutwereka ko batari kumwe nawe kuko reka nshyiremo n'akandi kantu yitukomerezaho uribuka ko ejo bundi atangaza ko igitekerezo cy'amakipe 68 gihari yarabyemeje yaravuze ngo ntabwo igikombe cy'isi cyangwa se umupira w'isi ugendera ku bitekerezo n'ibyifuzo by'abanyaburayi n'abanyamerika y'epfo urumva icyo kintu ko yagikomojeho ni muri make aba batunze urutoki bo bashaka ko imiyoborere y'umupira w'amaguru w'isi wubakira ku byifuzo by'abanyaburayi n'abanyamerika y'epfo ni nko kuvuga ngo nibyo mufitizo za Brazil Amerika y'epfo za Argentine wenda reka dufungiraho kuko nabo batwara igikombe cy'isi irigwe yari kera ntago tukiyibona abanyaburayi iyo kitagiye hagati ya Brazil na Argentine n'ubundi kiri nta kipe yo muri Aziya itwara igikombe ntayo muri Afrika itwara igikombe ntayo muri Oceania itwara igikombe bavuga ngo mwebwe rero mwumva ko na 48 atari bugeremo cyabona nubwo bayifuza niko urabyibuka bavuga ngo kuko barakubwira ngo twema equipe yacu ntabwo umunyaburayi yifuza umundi kuba Serbia Montenegro itaje umunyaburayi ntabwo byambaye cyane kimwe mu byo urumva ibindi bihugu bigishimira nka Kaverde yishimira nyine ko iba yitabira igikombe cy'isi bwa mbere ibyo ngibyo bibaye ku ngoma yande ya Gianni Infantino hari n'ibindi bihugu byinshi Haiti niyongera akagira kuri akageza amakipe kuri 68 tuzabona n'ibindi bihugu bishya za Jordan twabonye igikombe cy'isi uyu munsi igikombe cy'isi ni match 104 siko bimeze ni match 104 bisobanuye ngo n'inyungu ziriyongeje none twabonye Omar Artani uyu musifuzi w'umunyasomaliya wabujijwe gusifura igikombe cy'isi kugira ngo ubu nyine ubone ko hagati y'abanyaburayi na FIFA bitameze neza Omar Artani abanyaburayi bahita bamuhereza amahirwe yo gusifura UEFA Super Cup izahuza Aston Villa na Paris Saint-Germain so ibyo byose UEFA yitandukanye na FIFA rwose hari utuntu tugenda tugaragara ariko still Gianni Infantino ariko sinzi ko Gianni ubona gashaka kwiyamamaza indi manda ntago umubano we nyine umeze neza n'abanyaburayi abanyaburayi bo bamubwira yuko ngo akoresha nyine ngo yitandukanyije nabo ngo kubera ko batemera imikorere ye bavuga ko hakabaye byari byanatangajwe ko ashobora kwiyamamaza Sefere ariko bahita batangaza ko nta gahunda ihari yo kuba kuko Sefere arabizi amajwi y'abanyaburayi yonyine ntiyamutwara ntibaragera cyagiye uvuga ngo wamutsinda ukoresheje amajwi ariko abanyaburayi urumva uyu mugabane turiho niwe ufite amajwi menshi Afrika yego cyane yadufite Infantino werabizi kandi yubatse urukundo rukomeye cyane na Afrika uyu munsi afite abanyamerika bamuryamyeho cyane nabo ba Argentine bamuri abo banya-Argentine bamuri ubwo ni muri CONMEBOL match bamutereye kuri stade ubundi abantu CONMEBOL arayifite CONCACAF arayifite ubwo ni muri Amerika amajyepfo na ruguru na CAF ibihugu byinshi bimuryamyeho muri AFC muri Aziya ibihugu byinshi bimuriho OFC biriya bihugu byo muri Oceania bimuriho urumva abanyaburayi nibo bantu nyine asigaje gukomveka ariko umva abanyaburayi nyine rimwe na rimwe yagiye babona impinduka koze bakabona ziri kwihuta ku kigero batabitekerezaga kandi bazi ko akwiriye kuba bagisha inama nyine nk'abantu bumva ari bo bakomeye mu mupira w'amaguru ariko ibyo nyine ntabwo bibuza Gianni Infantino
gukora izo innovation. Igikombe cy'isi tukabona kiragutse nk'ubu ngubu hari nk'ikintu bakoze nabonye se Blatter yakinenze half time y'igikombe cy'isi mu mateka y'umupira w'amaguru. Half time izamara iminota 17. ubwo se kwivuye kuri 30 urumva uri igitekerezo kitari cyarasowe ariko abanyaburayi bavuga gatese Madonna zaririmba Justin Bieber aririmba yego Burna Boy na Shakira baririmba undi mutaramu hari nundi hamwe gishobora kumara iminota 30 oya bayigabanyije urumva baravugaga bati bose ko bazaza muri make umuhanzi no kumubona yikozaho aguruka ko nka Travis Scott yaririmbye ku mugoroba mbere ya press conference muri Fanatic Fest urumva kuvuga ngo bamuzanye nimugora ariko burango Travis Scott bura yagabanyijwe nawe yari kuzaza ku gitekerezo cye bamuhikiraka yagomba kuzaza kuri finale ariko bamuzana muri Fanatic Fest bagana n'abafana mbere ya press conference kuba Argentine n'abanyespanye urumva rero abahanzi bose n'abagera muri batanu avuga ati n'ubundi iyo minota 30 izageramo ariko ubwo umuhanzi nuko umubona yikozaho bayigize 17 ariko nabwo urumva ikintu gihari bifuza ko igikombe cy'isi kizamo half time show nkuko tubibona muri NFL muri sport zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika NFL na za rugby za bamwavuga half time show ni umuco hariya half time ikipe zigiye kuruhuka abahanzi baraza bagakora performance igice cya kabiri kikabona gutangira ariko icyo gitekerezo cyari giharingwa iminota 30 ariko abanyamupira none baravuga ati iminota 30 umukinnyi yaba yakonje umwimerero w'umupira w'amaguru waba wanze. Ikindi wabonye ikindi abantu bahise babikura mu itubikomerezaho baravuze ati imbere ya Trump arikiriza gusa mwene data ko byabaye ngombwa ko politike ziza ari nyinshi politike zaje ari nyinshi nibwo babihinduye bari urumva ikintu cyabaye nepo abanyamerika batumye igikombe cy'isi kibonekamo amafaranga menshi. Buriya Trump n'umwe mu bantu bafashije Infantino kubona abafatanyabikorwa batubwira ko amafaranga bagiye kwinjiza miliyari 16 ari amateleviziyo ya za Fox bakuza ama miliyari yishyuye. Fox iri mu kazi kateye ubwo miliyari n'amamiliyari. So niyo mpamvu Infantino nyine rimwe na rimwe agomba kumva Fox ntitwayibanaga muri ibyo byasoka nako byasoka yiberaga mu entertainment na ama movie ni imiziki ni ibintu nk'ibyo ngibyo ariko iminota 17 kuno bayigabanije half time abahanzi bazaba bafite iminota 11 sinzi uburyo bazagabana iminota. Shakira, Madonna, Justin Bieber, BTS iminota 6 izabisigaye bazaba barimo bakuraho stage baririmbiyeho. Urumva bizabasaba kubishyiraho na stage, so bazaba bafite iminota 6 yo gukuraho stage. Iminota igomba kuba izaba iraza ejo izaba 17 mbere yo kice cya kabiri gitangira ariko ntabwo urumva ntabwo abanyamupira benyewe bari bwemera ibyo bintu. Umukinnyi abantu kumara iminota 30 bategereje igice cya kabiri n'umukinnyi ari yaba yahoze agomba ariko iminota 15 urumva se Blatter yavuze ati mwebwe ati mubonye ama hydration break mubona mu mukino hagati ati muhumura ati muraza kubona n'ibindi bigisumbuyeho ariko urumva ntago ari ikintu bigeze bahereza amahirwe menshi. So ikiriho rero nuko nibyo ngibyo bagiye bagaruka nyine muri press conference bagenda banoza bababwira nyine ibiteganijwe kuri no finali n'ibirori uko bizaba biteye muri rusange. Banatanga iyi announcement ngira ngo ejo twabigarutseho nepo mu buryo bufatika bw'uko ikipe izatwara igikombe no kuri no nshuro izahabwa impeta. Biraba muri NFL ndetse no muri NBA mwarabibonye ko no muri Bari Kigali abantu bakurikiranye zirameta mwabonye za zahabu no umuco w'abongereza birarengaho nakosoro w'abanyamerika nyuma y'umudari n'igikombe ekipe itwara bazabika n'impeta ya zahabu rero abantu bagiye bayibona. Ni impeta n'ubwa mbere zigiye gutangwa n'ubwa mbere igihugu gitwaye igikombe cy'isi umupira w'amaguru igiye aho igihugu nyine kizahabwa impeta. Biteganijwe ko igihugu kizatwara igikombe cy'isi kizahabwa impeta 30. Zategwa ari 30 ariko nabonye ari n'izindi zakozwe muri rusange hakozwe impeta 2026. 30 muri zo zizahabwa ikipe izatwara igikombe cy'isi abakinnyi bazihabwa. Izindi 1996 zizashyirwa ku isoko. Nawe wayigurura i Kigali ufite agafaranga kugira ngo niba ari Messi ukunda niba ari Lamine Yamal uvuga atarayambaye nanjye ndayifite. Iyi mpeta ifite agaciro k'amadolari 30,000
hagati y'amadolari 30,000 na 50,000 Ubu ufite muri miliyoni zikaba 70 kuri konti yawe oya batana bitigara amafaranga barayafite byorera batana wumva ne puri tayari barigaragaza cyane ushaka kwita uvuga ati iyo meta nanjye nyamune uyibuke gakirika umuntu ushaka kuyigura andeberemo kimwe ko kwisi hazaba hari izo meta 2026 nazindi undi wabo ufite indi yabaye pirate indi zaba ari pirate nizo so ubwo rero nuko nguko bimeze ubwo nagashya umupira w'amaguru kandi tuzabona Amerika wabacika atagukojejemo umuco wabo of course na Donald Trump nyine yemeza ko arahari none yabyemeye n'igikombe akakitangira azakitangira ari kumwe na Gianni Infantino nkuko yakitangiye kandi kantu kavuzwe nkuko yakitangiye agiye Chelsea ikisi cy'amaklebe mu cyari muri Amerika n'iki ngiki arakitangira akandi kantu kavuzwe ni Vozinha ukomeje kuba Vozinha ejo twabonye muri Fanatic Fest hari Messi na Scaroni na Eldibu muzamu bari bamusabye ko aza Espanye yazanye umutoza Fuentes ndetse na Rodri captain bagenda babaganirizaho kuri byinshi bitandukanye wenda tutanatindaho ariko bari banavuze ko kwifotozanya na Vozinha yarahari barabimusabye byari amadolari 100 twabigarutse ejo nkuko n'ubundi kwatendinga press conference yari amadolari hagati ya 70 na 80 Vozinha yanagaragaye mu mukino w'abaregenderi abaregenderi barakina bagabanyije ama equipe yari kumwe na Bandire Pierre Gignac bakiniye abafaransa John Terry ku rundi ruhande mwabonye ari kumwe na Mario Kempes yarari kumwe na René Higuita n'umuzamu abantu bazi udukoryo ba Cafu ba Zanetti ba Del Piero ba Ronaldo Gifaro bari banari kumwe ni benshi twababonye uyu muzamu yabaye brand ikomeye kuri Cape Verde cyane turavuga Cape Verde mu minota 90 itaratsinzwe n'ama equipe ageze final Argentine ndetse na Espagne ariko equipe yaratashye Vozinha ku busabe arahaguma bro nabonye uburyo René Higuita nabonye uburyo aba bakafu bamuhamagara ahantu bakiniraga kuri mini foot bakiniraga uyu mukino w'abaregenderi banabahaye nabigikombe n'imidari nawe yawucyuye nundi mudara cyuye mu rugo umukinnyi yundi wa Cape Verde atigeze agira amahirwe yo gutwara arawufita azibukwa na gaze ziriho n'izina rye Vozinha nabonye ko ari gaze azabo nyine ni ibintu byagiye biba kuri we abafana urumva ni ako kabuga bakinira ukaba kazitiye n'ibintu bimeze nk'incundura yego bamubwiraga afana ngo nakure insundura afate selfie nabo inyuma yari amashusho ajya agaragara Vozinha yabaye kimenya bose ari kumwe na Gianni Infantino yarashimiwe cyane ni ikintu cyakoze ku bantu urumva nepo uyu niwe mukinnyi wungutse abamukurikira benshi muri iki gikombe cy'isi kuruta abandi cyane kuruta ba Messi kuruta ba Cristiano Ronaldo kuruta ba Erling Brot Haaland nawo ndebe imibare ejo bundi uyu mugabo yinjiye mu gikombe cy'isi akurikirwa n'abantu 50,000 ubu ngubu afite miliyoni 29 ubu igikombe cy'isi nyine abaye brand already abaye brand yabaye umuntu munini baramukoresheje cyane nahoze mvuga ni Amerika yakoze ibishoboka byose ngo umubyeyi wazigere muri Amerika nayo bari bazi impamvu bana ko baramugumanya abafana bari kumwenjoyinga batandukanye mu bihugu bitandukanye ubwo navuye ko nibyo byose byabaye rero ku mugoroba niko navuga abaye nagara abantu babonye Messi n'umudamu wa Antonio Rarukuzo bitabira n'abandi batandukanye bitabiriye kuri iyi finali nyine ku byo hanze y'ikibuga mwabonye ko Lamine Yamal na mama we ndetse n'umukunzi we nawe bari barimo batembera hariya New York mama we Sheila n'umukunzi we Ines yego indi nkuru ku Bafaransa wenda tutarajya mu kibuga bari abafana n'akabakinnyi basabye umutoza ko bagome Miami yarabangiye bajya Miami bakajya kurya ubuzima arababwira ati ni match yanjye yanyuma byiorere nsezereraho mu ikipe y'igihugu ya France nkeneye ko muza kumpa ibyishimo ni match rero uyu mwanya wa gatatu wenda hatinzeho finali ruvuyanga gatoya ikirere cyo muri Amerika mu bice bimwe na bimwe ntago kimeze neza muri Canada hari amashyamba arimo ashya hari ibice biri gushya by'amashyamba noneho umwotsi uri kuba mwinshi ku buryo no muri Amerika wahageze hari habaye n'impungenge ko ngo igikombe cy'isi gishobora kuba cyakegezwa imbere mu masaha
ariko FIFA yabyanze kubera ko umwotsi nyine urimo urava muri Canada waje ujya no mu kirere cyo muri Amerika uburyo nyine hari igihu ahantu henshi hari igihu hari iyo myotsi nyine banabonye bashyizeho ingamba zitandukanye abantu mugende mwambaye agapfukamunwa abandi mudafite aho kujya mugume mu rugo gusa muri kariya gace kari buze kuberamo finali New Jersey kuri stade ya MetLife ntabwo bikabije ntabwo iyo myotsi ikabije cyane niyo mpamvu bateganya ko nyine bitari buze guhungabanya igikombe cy'isi kandi ngo birimo biragenda bishira gake gake barateganya ko binagenze neza nk'imvura yagwa ikirere kikongera kigasukuka neza cyane gusa icyo nyine icyo kibazo kirahari muri Amerika abantu bariyo bari sa New York cyane cyane nabonye ariho hantu ikirere cyari cyahinduye ibara umva biriya bihugu biraturanye amashyamba rero muri Canada ngo arimo arashya nahoze ndeba impamvu birimo bigenda muri ubwo buryo ngo nuko izuba ryinshi izuba rikubita ahantu runaka rikaba ryinshi cyane kugeraho ishyamba runaka rifatwa nahoze ndeba ahantu ngo nibura nahoze ndeba kandi igice mbona ni igice kinini cyane ni ibice byinshi cyane birimo bishya nyine ku buryo ndatari ikintu bahita bakemura muri uwo mwanya ariko amakuru ahareka kanya nuko nta kintu biri impactingaho kuri finali iteganijwe igikombe cy'isi ubwo ntiyagiri icyo byimpactingaho ubwo abantu nabwo tuzagira tubamenyesha yego match rero mu by'ukuri iri ku munsi w'ejo ikiganiro n'itangazamakuru Messi wabonye ibyo yatangaje kuri Lamine Yamal bamubajije ku ifoto imaze iminsi isakara ari kumwe na Lamine Yamal abakunzi b'umupira w'amaguru twebwe abenshi iriya foto twari tuyizi ahubwo abantu muri Amerika impamvu yabaye viral cyane numva ntago bakurikira cyane ntabyo babaze banangaje Tom Brady yamubazaga ubona ari ikintu gishya tumva avuga ati se Messi tubwire mu gihe twebwe iriya foto twayimenyera Lamine Yamal akiri umustar akizamuka muri Barcelona iriya foto abanyamupira twari twarayibonye kera cyane abanyamerika ngo bamwe na bamwe bari bazi ko ngari AI ari AI yakoze iriya foto ariko iriya foto ni ifoto ya nyayo umva Lionel Messi bayimubajijeho Messi aravuga ati nyine biratangaje kuba naramwogeje naramubona muri gahunda ya UNICEF umva hari 2007 Messi yari afite imyaka 20 icyo gihe UNICEF urabizi ko n'umufatanyabikorwa wa Barcelona ubwo rero muri ubwo buryo UNICEF yitabaza abakinnyi ba Barcelona bakaba basura nk'ibitaro runaka mu buryo bw'ubugiraneza nyine bagiye gutanga inkunga n'ibindi naho ngaho Lionel Messi yisanze arimo akarabya Lamine Yamal mama we shera ari aho ngaho iriya foto irafatwa Lionel Messi ubona rwose arimo amukarabya ari kibebe aranamuteruraho ni ibintu byiza cyane so babimubajijeho rero Messi aravuga ati ni ibintu bidasanzwe nyine ndabizi ko iriya foto ihari ati ni ya nyayo rwose ikinshimishije nuko twembi dufite imizi muri Barcelona icyo kintu yavuze ati twembi dufite imizi muri Barcelona ati rero ndamwifuriza ishya n'ihirwe atariko kuri no match turakora ibishoboka byose tumuhagarike na Lionel Scaloni yavuze ngo ndamwifuriza kandi niko kuri azaha byiza equipe ya Espagne mu bihe biri imbere ariko bitari iki cyumweru ati byishimo azabitanga mu gihe kiri imbere atari kuri iki cyumweru Lionel Scaloni Messi yavuze ati rwose nkunda Lamine Yamal rwose ati Lamine Yamal ndamukunda nkunda Barcelona abantu barabizi ntacyo guhindura atariko ndamwifuriza amahirwe masa mu bihe biri imbere atari kuri match ariko rero Messi kumugana aba bana bamugireho umugisha abantu babonye n'ifoto yasohotse ya Pau Kubarsi ari umwana we none umwana nawe nka kuriya Messi amuryamye iruhande muri iyo gahunda noneho we yakoze agashyi witwa Pau Kubarsi ngo yifuje ko bigirwa ubwiru kugira ngo nyine we bitazamuhypinga kandi ataragera ku gasongero yavuga ngo byanteye gukora cyane yavuga ati iriya foto ninge nayo imaze kujya hanze ejo bundi nawe bije nyuma yari gukora imibare y'ama clean sheet ndetse no gutabara Espagne cyane cyane mu buryo bwugarira abantu barabonaga ari umwana utazubakirwaho defense Espagne mu gikombe cy'isi ngo bikunde avuga ngo twabigiye nahisemo ko tubihisha byanteye gukora cyane kugira ndeko nanjye nazagera mu nkweto y'abaregenderi y'abanyabigwi ngo ariko abantu bajyaga batebya babizi babafana baramubwiraga ngo nta mukinnyi waheshejwe umugisha na Messi mu bwana bwe ngo abimfura ngo niko bakundaga kujokinga bamubwira bata abakinnyi bose bagize amahirwe yo guheshwa umugisha
na Messi muri ya gahunda ya UNICEF ngo bose bavuyemo bazavamo abakinnyi beza. Urumva rega ikintu gihari ni kimwe, aba bana benshi bakinira Barcelona bari mu ikipe y'Igihugu ya Espagne, nta n'umwe utarafashe agafoto ari kumwe na Messi akiri muto cyane. Bari muri La Masia, bose bari muri La Masia. Imodoka ngo ya Messi barayitangiraga, yaba ba Lamine Yamal, yaba aba na Yohan Garcia wakiniraga Espanyol afitanye ifoto ari muto ari kumwe na Messi. Eric Garcia, Pau Cubarsí, ba Dani Olmo, ba Gavi, bose bafitanye ifoto na Messi. Kuko urumva abangaba muri za 2000 muri cyagiye Messi yari muri prime, bari ibibebe bikinira La Masia, bari bakinira mu bato y'aba Barcelona, so benshi bafitanye ifoto nawe. So ni ibintu rero bidasanzwe. Nabonye hari umukomedi umwe wo muri Amerika niwe wabikoze akantu, nze mushake neza cyane, yitwa Jimmy, komedi ukunze yitwa Jimmy Fallon, akora ama TV show ya komedi aryoshye cyane. Yavuze ngo iyi foto rero muri mubona irimo isakara ahangaha, ati Lionel Messi wandi wirabura, oya ni umuzungu, Jimmy Fallon ni umuzungu, ajya akina n'ama movie. Yavuze ngo Lionel Messi mu ntanga afite imyaka 39, ati iriya foto ifatwa 2007 yari afite imyaka 20. Ati ufashe imyaka 39 Messi afite ubu ngubu ugakuramo 39 Messi afite ubu ngubu ugakuramo imyaka 20. Messi yari afite kiriya gihe hasigara 19 Lamine Yamal. Arakomeza aravuga ngo muzi n'ikindi, Lionel Messi 2007 yambaraga 19 muri Barcelona no mu ikipe y'igihugu. Oya match ya mbere ya Messi ayikina 2006 16 z'ukwa gatandatu bakina na Serbia na Montenegro, nimero yari yambaye ni 19. Aravuga ati none ubu ngubu nyuma y'imyaka 19 ishize Lamine Yamal mu ikipe y'igihugu yambara 19. Yaranadutunguye Lamine Yamal postinga kuri social media ze ira jezi ya Messi yambaraga cyagiye ari muri Argentine 19. Aravuga ati uyu munsi Lamine Yamal yambara 19. Ati kandi finali y'igikombe cy'isi nayo iri tariki 19. Aravuga ati ibintu FIFA bimeze bite? No guhurirana gusa. Ubwo ntarimo sunikira nyine yabikoze mu buryo bwa komedi ariko bufite fag. Aravuga ati agano abantu bakumve neza, Messi afite imyaka 39, bafatira foto yari afite 20, fasha 39 ukagabanya 20 yari afite kiriya gihe hasigara 19. Ariyo myaka Lamine Yamal Lamine Yamal yambara 19. Finali kuri 19, finali iri tariki 19. Aravuga ati rero ibintu umubare 19 uri muri bintu no guhurirana, ibintu birimo birahurirana, cyangwa bamwe bavuga ngo ibintu biba biteguye yego ndumva rero ari ibyo ngibyo. Ikindi yavuze wenda kuri iki kintu cya Messi, bamaje ati twizere ko ejo ku cyumweru amwe mu magambo azavugwa ni match ya nyuma ya Messi. Aravuga ngo ntabwo yabimenya, ngo Messi yakunze kugenda bakubita ama surprise ngo n'ubu barayiteguye. Abantu nka Fabrice wabonye ko no mu gupostinga avuga ngo mwimagine 2030 azafite imyaka 43 ni 43 ahari 39 ubu ati 43 batangiye kuri ati mwimagine abaye ahari kuri 43. Ati kuko Lionel Scaloni yavuze ko nawe atabizi Messi akunda kubatunga uburyo Messi akina. Genda bona nanya ntiyantera ubwo. Oya Abanyargentine zo batangiye kuvuga nyuma y'iki gikombe cy'isi ngo bazare uburyo bamuganiriza ngo azaba ari hose, kuko ejo ndi yarabakanze Messi avuga ko abantu bagiye bamupima cyane ku munzani bamuvuga ko azatazitwara neza muri iki gikombe. Byatumye mu kwezi kwa 9 ajya gukoshaka uburyo afata igihe cyo kwitoza cyane cyane ategurira iki gikombe cy'isi. Avuga ati urya ategura ibintu bye nabyo biri ku rwego rwe kandi rwiza. Reka turebwo equipe yo mu kibuga turimo turavuga ibi byose, ariko mu kibuga tugomba kumenya utwara igikombe. Niyo twari tugiye kujya Derar imikinire ya Argentine, imikinire ya Espagne. Wenda uhereye ku Bafaransa twavuga line-up ishobora kubanzamo kuko ejo Tuchel yabaye nkukoza hagati mu ntozi Ruvuyanga. Aravuga ngo arabizi neza ko bakinya Abafaransa benshi ngo nawe wifuza gukina iyi match. Niyo bavuga ngo barangiritse mu mutwe ukagira ngo we demi finale ntiyamurebaga. Uko baba bangiritse niko n'ikipe yakabaye yangirika. Rero amahirwe menshi Mike Menyaraza ko ari mwiza, murabizi ko Saliba yaravunitse
ariko na Upamecano ashobora kuruhutswa bakazana Maxence Lacroix ndetse na Konate. Theo Hernandez none agakina kuri gatatu abanjemo na Malo Gusto kabiri, Warren Zaïre-Emery na Adrien Rabiot na Ryan Cherki, ubwo Ngolo Kante ashobora kuzamo cyane asimbura Warren Zaïre-Emery muri ya minota baza kumugenera Ngolo Kante. Desire Doué, Michael Olise na Mbappe ufite ibitego 8 anganya na Lionel Messi. Mbappe ushaka kureba ko byibuze n'ubwo abuze igikombe cy'isi yacyura inkweto ya zahabu watsinze ibitego byinshi. Abongereza Pickford ari mwiza mu Magi na Dani Bani, Jareli Kwansa aragaruka kuri kabiri, ndetse Nicolo eri gatatu, Bellingham na Anderson ntabwo yigeze ahindura na Morgan Rogers ku 10, Jude yaruhutswa mu gihe rero Bukayo Saka, Rashford na Harry Kane baza kuba aribo bataka muri system ya 4-2-3-1. Ni system zisa ku ma equipe yombi. Ubona umwanya wa gatatu tuza no kubagezaho ku isa 5 z'ijoro. Tujya kuri finale rero nibyo navugaga, Espagne na Argentine. No mu mikinire ni match za imeze gute? Witeze Espagne imeze gute? Witeze Argentine imeze gute Beran? Match ikomeye cyane, match y'ama equipe abiri meza ageze kuri finale igikombe cy'isi. Ikipe y'igihugu ya Argentine itaratsindwa, match 7 zose yarazitsinze, itsinda ibitego 19. N'ubwa mbere ikipe mu gikombe cy'isi itsinze ibitego 19. Argentine buri ifite best attack, ifite ubusatirizi bwiza kuruta indi kipe yari yose muri iki gikombe cy'isi. Imaze kwinjizwa ibitego 7, ifite imikino 2 yonyine yashoje itinjijwe igitego, clean sheet 2. Ariko ku rundi ruhande Espagne imaze gutsinda match 6, inganya match 1, itsinda ibitego 13, ariko nayo imaze kwinjizwa igitego 1. Niyo best defense muri iki gikombe cy'isi, niyo kipe ifite defense nziza cyane. Iki itacyumvikanamo cyambere aho ngaho, ikipe ya mbere ifite ubusatirizi bwiza muri iki gikombe cy'isi igiye guhura n'ikipe ya mbere ifite defense nziza muri iki gikombe cy'isi. Ko muri zo match 7 uretse kuba binjijwemo igitego 1, 6 muri zo Espagne nta gitego yinjijwemo, ni clean sheet 6. Attaque nziza igiye guhura na defense nziza. Aya ma equipe yombi ari kuri forms zidasanzwe, ahagaze neza. Espagne ije muri uno mukino imaze match 37 idatsindwa. Tureke imikino 7 y'igikombe cy'isi. Match 37 Espagne iri unbeaten, nagahigo gasanganywe n'ikipe y'igihugu y'Ubutaliyani. Espagne gutsinda Argentine iri joro, match zibaye 38, baraba bakizaho amateka atarigeze akorwaho n'ikindi gihugu icyo cyose. Bamaze gutsinda mu match 30, banganya match 7. Ni imyaka 2 ubundi ishize Espagne itazi uko gutsindwa bisa. Imyaka 2 iruzuye ko baheruka gutsindwa n'ikipe y'igihugu ya Colombia mu 2024, hari mu kwezi kwa gatatu nibwo baheruka gutsindwa ikipe y'igihugu ya Espagne. Ku rundi ruhande ariko Argentine nayo imaze match 14 idatsindwa, harimo na zino match 7 z'igikombe cy'isi. Argentine iheruka gutsindwa na Ecuador mu kwezi kwa 9 2025 igitego 1-0. Kuvuga Argentine nayo ni match 14 irazifunze itagira gute idatsindwa z'igikombe cy'isi. No, zisanzwe mu marushanwa yose. Makarista amaze 13 zose z'igikombe cy'isi adatsindwa. Makarista ubwe. Aya ma equipe yombi akaba huje ikintu giteye gutya, na ama equipe yombi asangira umusaruro. Ndavuga mu bitego. Ku ikipe y'Igihugu ya Argentine muri ibitego 19 tuvuga imaze gutsinda, Lionel Messi afitemo 8. Abandi basangiye ibitego 10. Urumva, abandi basangiye ibitego 10. Mu assist Argentine muri sanyi imaze gutanga assist 12, Messi afitemo 4, abandi basangiye 8. Iki kintu impamvu nyigarutseho nuko n'ikipe yes ni teamwork, niyo mpamvu babitwarira muri Messi. Urebuka turimo tuganira ariko ako kantu karimo abantu barakirengagiza. Urebuka tuganira mbere yuko bajya gura n'abongereza, twabwiye tumwabongerezamo mushobora kuvuga ngo mufitiye plan Messi, ariko muramushyiraho ibitekerezo byanyu byose nabwo murashize muri mukaga, kuko Lautaro Martinez aragutsinda, Alvarez aragutsinda, Makarista aragutsinda, Enzo Fernandez aragutsinda. Nuvuga nubwo Messi ari we mukinnyi w'ingenzi kuko mu mibare urubona kazi imbere y'abandi, ariko ntago Argentine Messi yes afite icyo abafasha cyane nk'umukinnyi wabo w'ingenzi, ariko wavuze ngo uramucunga wenyine abandi ukabirengagiza, ubu uri mu kaga gakomeye cyane. Ariko na Espagne same nayo nukiteye burya muri iyi mikino 37 tuvuga imaze idatsindwa,
nahoze mbona ibitego imaze gutsindamo 98 binjizwa 26, ariko ikintu gikomeye muri iki gikombe cy'isi muri ibitego 13 bamaze gutsinda harimo 5 bya Oyarzabal, harimo 2 bya Merino, harimo kimwe cya Baena, Yamari, Ruiz na Pedro Porro. Urumva nayo ni equipe basangira umusaruro w'ibitego. Urumva abafite byinshi n'uwo wa 5 Oyarzabal na 2 bya 2 Mikel Merino na Pedro Porro, abandi kimwe ba Baena, Yamari na Ruiz. It means na ma equipe yombi utavuga ngo hari umuntu runaka ngo natanrokinga umukino ngo biranga oya. Ni collective, bombi bakina umupira w'ingufu zihujwe. Espagne kagira umwimerero wo kugumana umupira igihe kinini, ariko na Argentina abantu mutabyibeshye na Argentina burizi kugumana umupira. Ufashe ku ma equipe amaze gukina imikino myinshi muri iki gikombe cy'isi, Espagne na Argentina niyo makipe amaze kugumana umupira igihe kinini. Nubwo Espagne iri imbere yo gato ifite 63 n'ibice 7, Argentina ni 60 n'ibice 9. Kuri iki kintu cyo bisobanuye niki? Ikipe y'igihugu ya Espagne umupira ishobora kuwugumana kuruta Argentina, ariko Argentina nayo ifite ubushobozi bwo kuwugumana. Iyo ntwaro Espagne yayikoresheje itsinda ama equipe menshi, kuri Argentina ntago wayiha amahirwe menshi. Urumva icyo kintu repo? Kuko na Argentina ifite ubushobozi bwo gukipinga umupira nayo ikawukwima igashaka uburyo gutsinda igitego. So ikintu gihari ni ikireranga, hategerejwe niba ama equipe yombi afite ibintu byinshi bisa. Uretse wenda kuba Argentina imaze kwinjizwa ibitego 7, Abespanyol bakaba bamaze kwinjizwa igitego kimwe, ariko mu busatirizi turabona n'ama equipe yombi atsinda ibitego mu buryo buyoroheye, kandi yombi afite umukinnyi navuga uri kuri forme kuruta abandi hose, yaba Oyarzabal ku rundi ruhande, yaba Lionel Messi ku rundi ruhande, n'abandi bakaza babashamikiyeho. Uko Lautaro Martinez afasha Messi, uko Alvarez afasha Messi, uko Enzo Fernandez afasha Messi, uko Oyarzabal afashwa na Lamine Yamal, uko afashwa na Baena, uko afashwa na Pedro Porro, uko afashwa n'abandi bakurikiye aho ngaho. Hano hategerejwe ngo ninde muntu noneho uri buze gukora ikinyuranyo. Ahangaha rero niyo abantu benshi bagarukira bakavuga ati niyo ama equipe yo bafite byinshi ahuje, ninde ufite umukinnyi wakora ikinyuranyo kuruta abandi, cyangwa se bakushobora gukora ikinyuranyo kuruta abandi. Argentine, Lionel Messi ni uwa mbere, Enzo Fernandez agakurikira, Lautaro Martinez akazaho, ni abakinnyi batatu b'ingenzi. Espagne yo ku rundi ruhande iri dangerous mu nguni hafi ya zose. Rodri ni mubi, Merino ni mubi nka sub, Fabian Ruiz ni mubi, Oyarzabal ateye ubwoba kurushaho, Lamine Yamal nawe ni icyago. Lamine Yamal afite igitego kimwe nuko mubibona gutya, ariko iyo ugiye kureba umuntu wanrocking imikino ama defense y'ama equipe menshi ni Lamine Yamal. Ni kangwa n'igitego kimwe. Nahoze mbwira abavandimwe nijoro navuga ati Lamine Yamal ku cy'Abespanyol bavuga ati niba Argentina ifite Messi natwe dufite Lamine Yamal. Nuko Abespanyol bareba umupira mu bwiza bwawo. Hari ukuntu burya imibare gutwara ngo umukinnyi ngo niba akina imbere yakwiriye kuba afite imibare, yakwiriye kuba afite ibitego, yakwiriye kuba afite assist, ariko rimwe na rimwe ari ibyo bintu bituma umupira ubwiza bwawo uburebeye mu mibare utabasha kububona neza. Niyo mpamvu Lamine Yamal umusaruro afite ikipe y'igihugu Espagne mwiurebera mu mibare. De La Fuente amushyira imbere kuko umupira arawurebera mu bwiza bwawo. Ko Lamine Yamal buriya buryo yinjira muri box inshuro nyinshi, amaze gutera amashoti menshi ku ruhande rw'ikipe y'igihugu Espagne, amaze gukora passe nyinshi zira ku bantu muri box. Ibyo bintu bituma Espagne ikomeza kuba threat, ikomeza kuba ikibazo. Nubwo Messi wenyine arabikora ariko akarenzaho n'ibitego. Kavuga ati rero aho hantu niho hazira ikinyuranye. Ariko na ama equipe yombi meza ari well matched, umupira mwiza, abatoza baziranye kuko uyu mugabo Lionel Scaloni buriya arimo akorera lisanse za IF. Yahawe stage na De La Fuente kuko stage yayikoreye muri Espagne. Niwe yakoreye stage muri Federation y'umupira w'amaguru muri Espagne. Umumenta we cyangwa umwarimu instructor we ari Luis De La Fuente. So urumva ni ibintu byinshi bahuza, ariko n'umupira n'uwo wa Barcelona n'uwo w'Abanyargentine wo kukina arakoze cyane kabahuza.